So o le fautuanga le leila le na ave ia le fo mai ona o le tangata lea e tulo lea afia le vai ele o se faururunga o se makanga luenga ele o se o le pale mia. So the best advice le o tu iai instead o lo malanga i Samoa ke wa ela ku walanga sile fia lea fo mai o sunga lau le mali to le tangata la tu lo fa andolo lo fa no fo no fo solo sila fia le lea fo mai ya ku romingo Lena lai ona ave le very best advice. E silia tu lo ono sa e ti toi no fo nei. Nai lo malanga e koe fo mai. Inge ke la wa e laku e savali e aru fai o kiu ke umar ngava yaso e ke fo mai nga. O koe ke le aku la se me ma mia ku longa e koe. O le fa amara manga le tonu la valena. Ma le fa amani no nga tonu le na sa mo. Sorry, trying to read the... So, PM unable to stand. New Zealand, stay extended. Yeah. So you can see the attitude towards Samoa Observer, towards our Prime Minister. How that is just so poorly worded, with a lack of respect to his role as the leader of the nation. And they've been doing this for so long. This was actually just came out maybe 30 minutes ago, was posted 30 minutes ago. So we thought to bring this to the forefront to kind of present the attitude that this newspaper has towards our Prime Minister. Yeah, olo te vai su faminu te chat wairo no winga sa wan nei left amata tato burgalame. Ai mara tu mai ale press conference. Ale fionga de sui pale mia. A o ye fo yo lo pale mia tau si mo le nei taimi. Ya ma fa mani no ai le tulanga o le se toi fa popo yo le tulanga i le au mau yo le fionga le pale mia. Ya ini usele nei le atawa. Ya, ale fo sa ngol pale mia va soni ke min ke ai. O la wa lu ese mai miro mo alu le fale. Il moka e malolo iai ngor kulanga foi olo ka ngo fa marusia longa ao ai e ka foi ele la observa sole ele se kama I pepelo la observa ame ka ko malen ka kenge ana so the Prime Minister last week ana sa felo ia pandemia mahana ia fa penga foi asiata ia fa penga foi ao ele la se mea fa pe vole ma fainga savali la penga savali le pandemia que le por aí me waren copa me fa pengi ngai me volile ale o foco anga la vai inga I mo koi marusi le aole o par mi awangi o ko ese me ko la mama sa mo ko fa le con mo fo ale puir sa varia que ngara fa mo kamo el par mi fe fi umam ka ya ai mana tu mai le atwa o you've seen o fo nei no vai le ilalo le vai ilalo tonua o le soonga o le tapu vai le vai anga vali o lalo soonga o le tapu vai ya sa mo ele o lunga I le kuli o lalo tonua mo le Achilles le Achilles tu foi le vai mana tu mai ya la fa fonga le fionga le pandemia e wala ngai le mafaina uma sa le fionga le pandemia fa ti te us ni pa wal me isi le fia na fail ta tonga lalo le ole soonga le o tapu vai mana tua iai me o malosi anga nai tu o lo tapu vai e te tu malosi ai o vai ngala na afia mai Samoa ele to na male laina le tau sau noa iai le fionga de palmia tu langa le road show le umi le tu lai ma afia ai e mai la ya wa o ka e se ponga I viol vai ngala na o le lana mai ai le tau tonga mana tua mai foila o le reporter fo mai e ma fai ngalu I Samoa o le upumoni ele ma fai ele o yese ele mena le no le au le vaenga le o le memoni ya o lae ma fai o na alu I Samoa however e tiu war ko fo I mai in a week e ko e sau e ko e fai le siaki ole e pe o ka ko o mana fai lo tonga e te ai tua fa tonu o after a week or two e ki ko fo I mai ko e toi siaki po le lei pe ono tala le sima o lalo le tapu vai ma me fa pena so o le fautuanga le leila le na ave ia le fo mai ona o le tangata le e tulo le afia le vai ele o se faururunga o se makanga luenga ele o se o le pale mia
So the best advice le o tu iai. Instead o lo malanga I Samoa, ke wa la ku langa sila fia le fo mai. O sunga la aulia mali to le stanga tela tu lo fa no fa no fo sol. Sila fia le ya fo mai ya ku romi ngoi. La na lai ona ave le very best advice. E silia tu lo ono sa e to no fo nei. Nai lo malanga e ko fo mai. Inge ke lawa e alaku e savali e aru fai o kiuke umanga va yaso e ke foi mainga o koe ke le akula se me ma umi akuronga e ko o fa amara manga le tonu lava le na ma fa mani no tonu le na sambo so it's not a matter o ke le agree la e matua fa ai tu au lava matau fa leanga le fai ngo le tu ainga article fa langa afai ka wai le kanga ka ele o sanga tonu tu lolo na e leo sanga tonulo na mala maanga ko vi foi lai lunga misa a fai tau el tanga tai I to inga article le e ma fai fa pe aku sole ku lowa pe ya wa pipili ri ile vai ale nga fa pe tu lo po tipile a ole e ke le yo me fele e ma fa ngor tanga a tu inga ia ngusi pe palangi ma article ngi e ke le officer so ngi fai ka work nga e tele officer soani e tali a faia ku ngila nge ku ainga article fa pengi e ko ke vai le nga wo fa ma le nga ma loto tangata il pan mia ai a faia ku nge ku ainga article fa pengi fai ka work nga foi le nai tangata e lo fa pena ke ai o so ai se fa ku se kanga e mo mai le atu wala nga ai tangata fa pena they love him so much to the point where if we really sensitive I maka upu e ka uma ia la fa be wa fiera fionga ban mi o nga le fa ke malele e se fa ko fa la inga ngi ko inga ngus pe fa bene I mala to tustu singa ole maria e pe le o e winga lua le ukala fa pe o le mafai o nga ko se vali le ban mi o le pen ko nga yo e ko sa wa la no fa pe mai Deputy Prime Minister Tolupe confirmed. Now, ono pular confirm ele o nga rakula so ren ko ala ko. Ai o ilang fair kala le o ya mai la observer kala. O se kala lenga fai ko rupe po se kala lenga ba ko siskanga. What definitely ele fai ko rupe kala le. Ele me fai yo. Ko so ole o fa lilo lo tu fa tasi mana tu ese lua. Ai ka fa nga mai ka mai me mun mulia le sa pe mai PM confirmed. Confirmed there. Confirm le wakula son ko la kwai. Ai confirm mingal me ngai fa ko wole fang sa valil parmi. Yeah, Anna. Yeah. Back to you. Well, I think Anna raised a good point. She commented there's a lot of defamation from those. The amount of times they have written things that are defamatory to Lauli, but Lauli never goes and takes them to court to sue them, which I found interesting. But yeah, those are my final comments on it. Lana Samoa ina ia kilia le ia fo ia tustu singa nei. Le ngai le ma se sol observe no va ia fa mai o la na ya la yo na matu fa mani no va nga le. Ma fa fo ngamba ma ia Samoa ma se tato tunu Samoa. Au le fa se na fu tato au fa se na auto fa valeina. Itu ai nga tustu singa tau fa le nga fa penei. O matou nei e maua hava noa matou te le fo e mai mo atu e moli mau atu fa whiangainga e o ai nisi o kau ainga fo nele atau ainga e HRPP e fast e isi na fsota i mai la maua hava noa na o umasi o isi nga fa whikai mai ka ke mai sone se ata ma losi ale la fionga de He's still in good spirit. Kwa ma losi ya mo leva na fialu o na noto anto na uto sir fia samo ko sir fia le yer sunga la ul mali to ele tau fa bula mau te le tau fo ile a mea o se tala tau va nei bo to sir fia uma le lo to sunga la ul mali to ele isana fia nau to low ina ia pale mai le fast ma pale mai le tainga e sa ngofo ya ku hui fafu no ai ole mau te fai atu ma matu mori mau atu le anga e ser me ka or kuskusi ka fa le anga ile io o mai ai ele ma se si o sau o mai ai e se lo matu le matu te nei ele nga te matu fa longo va ai ya ole foi up to date la vai te lo time io ele la se tu la fa pena o tupu ele le time
o le fautuanga sili lava lea ua ave ia ia soifua malo e fo mai ia tama mai o le malolo le ko malelei ngei e sili atu ona faa malolo i nei le tulinga o le risi vaiaso e siaki lea nai lolo malanga i Samoa e toe foi mai ia ona atili lea ona tupu sesi tele sesi afianga okay no po le fikus furu vasu pasenge le leila wa ia sarpe another between 20-25% le nga ko kora ile alis foi me e mo kwale e mo se me lenga kinga kile le palmi Samoa o ma kwa lava ma kokoe ia mo pola mo se mo fai no vai ngale a foi le o le winga tati atai me se foi ia te bata ia hana o ro fi aka i kangaka e o mai manga o fa pui pan mia e manga o ave fa pui ia le fo i la he's absent from Samoa ale fo ko demand by the president la yo mo le winga tal kusa wale mau tonu ma fau nei tangata o le taimi wa nau e molia ya teia fa pui ya teia ale fo ko vai mai o fea ya o sau wa misi pe la komisia yo amala no tu nei me que no o misi la vaenga kusa ko ke fa be mal sa mo observer se e o ki kere Samoa pe ale ia lau sunga la o le mali ko ki ke va pega ya ko inga foi ko ki ke to si mai va pe mai do you know why we do this because we miss you aquele foi ko inga como kwa ka karo ko inga ngo fore le inga e fai le e manguia e sa wa ngo fore le inga anga lo ngo fo el palmia au le lo wa ko fo lo palmia fa ga a bur polo mo o se mo la foi ya la wa yo se fatto afia lua e vai yaso lua e nai vai yaso ia fatto o se ro vai yaso o vai kunga ia Samoa le ai o le makua new world le skaide la opini para mia e ngi se mo me Samoa wa no wa maka round male ya ono saia o do pau le matou tu lalo to anga pe fai tu singa tau fa leanga ia to anga e ia ni taimi mo yes yoi awana ngalo le ngo ai pu la fionga de sa oli ia tuala vo le ngo ai pu la tuala e se le ola marita u ile uloto fa ngalo fi mali e te maua i se aso lo fili fa kol ma ngai on mir kai mi wo ngai pe wa makang ki ba ngai e wole fenga facing on ba ngai Samoa ala ku o yang rosa ya tuli le komisinga al rifo le oi for pisa ya fa le ko la vo ku wai solo ya al rifo ngai le fa mai le mea wa los ko ki akola afor ka sanga ka lo ke si ba lo kangwa ele kangwa eva kasi ada soa al wa kun miska fai mea mo wa so me o bang fanga so out ko ngor ka mi le ia palmio so ele ni tinga palmio ko fu Samoa ya ele por me ga ku le palmio e fa ngaki ba venga o Samoa ke o lo ku fai se kala pe fai se me ele kalfe ngai mol fenga malo o se la wa se me la ko pu o fai lo fa pe ai wo karkara ngo fa pe e strict sa wari o se o se la fa pe manga yar ko mayola au pe si ko la au ele la au e ko le kadi asa mai ele ya la au e sa war kali e foi le te vai atuala ata mai so ano a wa ya ku ngai ele se makara no angalo sai me no o fona na kuskala eu vou na kuskala o fa sa le ya kongwa mo ko fu ya wa makanga ka sa mai ya mi ora kuskala